bakaNomzansi bakaNomtikitiki bakaNdaba athethwa nsuku bakagwegwelazitha bakayeyesa esemngeni. Ngithi ngibingelele njengoba sazise nesizwe njengoba kulezi insuku nje kukhona inkosi yamaNazaretha uShembe. Kulezi insuku nje singathi umlando uyaphinda. Bengicela ukudlulisa ukubonga lento eyenzakalile enhle ukuba sifike lo muntu omkhulu kangaka ezweni lethu. Sicela lokhu kufika kwakhe esishiye kusale kube kuhle kube nokuthula nengozi ekhona ziphele konke nebhamu kube nokuthula. Siyabonga kakhulu ezweni lamachungu. Wakhumbula ke ugogo lona unina wenkosi uMangubane ukuthi ukuphila phela kulapha kuShembe kwase kuyinkosi ihuka ke ilanga. Wamthatha wamsa khona egula kakhulu. Yafike ke yamelapha ke inkosi yamaNazaretha. Yamthandazela. Wayethi ke ma esixoxela ke ethi kuningi nje ezinye izinto ayeka sitshele zona zemfihlo yakhe nenkosi ilanga imelapha. Uthi ngelanga yake yamthatha yayomthandazela egumbini kwase kuphela ukufa. Mase kuphela ukufa wabuya ke wezekhaya ke. Mase buya ezekhaya la ke niyawazi kamadoda nani ukuthi inkolo phambilini ngalezi yakhathi umuntu makade kuthiwa hayi uyikholwa usuyikholwa inkolo ke siyasiqimbisa ke manje usazowabuthana amabutha lento engithe yayigugu ke kakhulu. Yathi ke inkosi ke yesizwe cha la ngasekubuthweni kwamabutho inkosi noma ngabe yikholwa iyawabutha amabutho kodwa akhona ke izinto ke kade zenziwa ke senokwenziwa kade ezumyalelo kaShembe noma ngabe emkhuba mina kuthiwa silahle yonke lemkhutshana. Yaphila ke inkosi ke yesizwe ke mayisimlandela ke uShembe ke nayo hayi yaphuma yalisabalalisa ke manje ivangeli likaShembe yalisabalalisa isizwe yayikinikele ngeemoto zayithi akuhanjwe kukhulunywa indaba kaShembe. Ithe isuka ke wayesenza nje into ke eyake yacishe yayiwuhlwalane. Wathi nje akekho umuntu la emachunini ozobasa umlilo ngesabatha. Uyakholwa awukholwa akekho umuntu ozalima amasimu la ngesabatha nozoyovuna hayi kanti nathi samaNazaretheni. Wavula incwadi lapha na uExodus 35. Wathi masiphatha lencwadi iyona esilawulayo ngisho lokho okusho ke kule ncwadi angifuni mase ngifika ngale bese kuthiwa ngasifundisana isizwe. Khona ke lapho wathi ke ngiyabaza amachunu abantu ababuye baqinisa amakhanda. Akophoyise engizolibeka ukuthi lingene imizi yenu uthi nicishile nimlilo ngesabatha. Bonke nje umuntu uzocisha umlilo la emachunini akazulima ngesabatha. Nemsindo njenganalo mviliyelo nje la emachunini umuntu usho mezomilisa intombi yakhe akayimulisi ngesabatha. Kulelizwe ke lakithi emachunini siye sikhulise abantu ikakhulukazi imisebenzi sesakhetha ukuthi siyenze ngaleli langa esonto. Sibalekele ilanga la ngesabatha ngoba ilanga lesabatha thina kule ndawo yakithi yathi inkosi yamachuna soligcina singabasi imlilo ngamasabatha. Sigcina lokho ke ukuthi senza lokho njengoba senza namhlanje ngelanga ngesonto ngoba besingeke sikwazi ukwenza lo msebenzi ngesabatha ngoba sibasi. Kwake kwalukhuni ke nenkolo zithi nathi kanti siuShembe nje ngisho ukuthi kwabavulela ke lencwadi ke kaExodus ke 35. Uthi ke angizulibeka iphoyisa elizongigada. Iphoyisa kuzoba umentshisi loyo zoba uphemba ngawo. Akukho umuntu la emachunwini ozongcwaba ngesabatha.
yeleli kuyena wafunda lelokhuze kade lokhuza isihlabelelo lithi lizwi likaSimakade ningasebenzi kubantu bakhe ningasebenzi ngesaba lese sasho ubaba mkhulu wathi kusho mina kusho umuntu owakhulula lelizwe ebugqileni esifundisa inkolo kodwa akangizulibeka iphoyisa kobomentshisi baningi kabanye abantu abagcina sebeza futhi kuyinkosi lapha ngithi ngiyake ngiphelezele ngithi ngiyabasa kavele kwagqamukile ngabe nje lathi kungihwitha nabangcwaba ngesa wathi omnye wonkosi kuyiso lesisigodi esikwiso wake wafika lapha wathi kufika abantu abakhe kwangcwatshwa umntana wakhe kwabangwa kwathi hayi inkosi engathi sasha umthetho kwathi hayi akeni siyeke bamngcwaba wabuya umntana wakhe wathi hawo naze nani esibindi ma niyonileke mina kuhambo lwami kuzohamba nabanye ke nje bazi umuntu nje akangcwatshwa nje ngesabatha inkosi yayingagangi ingane umuntu nje akangcwatshwa ngesabatha Hayi siyabonga ukuthi inkosi uNyazi sayibona idlula lana sakujabulela lokho kube idlula ekubeni senzeka ingozi eManadini eTshekani. Namhlanje ke siyabonga ke ngoba ukuthi noma uhamba nje uphume edolobheni useTexini hawu yazi yahamba kancane itaxi webantu kodwa impela ngoba olesihlanu ufuna ukuyolungiselela isabatha hawu uyasabathani we mama Yebo asibasi ngesabatha siyasabatha. Hayi umthetho wabekwa inkosi yethu. Futhi ke inhlanhla ke esaba nayo ke la ke kulelizwe ke ngendaba yenkolo kaShembe. Ngelinye ilanga ithi inkosi njoba sibona lesimuzi nje wasesimangalisweni. Ibixoxe umuntu ovulelekile inkosi. Uthi sasihamba nje nathi la hey kanze mhlambe mangake nginikele ngendawo okuShembe ngeke ngibukela la sihamba khona Shembe no deda ngendlale nje benda mhlambe ke ngingagcina ngisole kani ke mhlambe khulwini ukuthi mhlambe sengene lokhuza kodwa endaweni la nje ngibone nje wazi walinganisa nje ngendawo le yakazi kodwa umuzi la kanze ngabe ngiyonani esimbongelayo ke ukuthi mase kufika ke ilokhuza la uNyazi malicela indawo avele wasukumela phezulu wathi awunansi lento engangikade ngiyifisa bengiye ngifise ngesabe kodwa uthi mangasholo nje ukuthi nginikela ngendawo nansi indawo evulelekile likhulu izwe lasemachunwini futhi inhlanhla ke akaye nayo ke la yokulokhuza ngelinye ilanga ke njoba sikhuluma ngendaba yenkolo nje ukuthi inkolo la nalesizwe sasemachunwini intombi yenkosi yabathembu ezayibeka ukuthi izoba izala nkosi ezala yona inkosi le khona ke inkosi yasenhlala kahle ebizwa ke ngokuthi ke ungangendlovu hawu kuyeke kwenzeke njani lithi ke ihuka lika Mahilela hayi uzochanguzelwa nini uthi hayi bengihlela ukuthi ngizochanguzelwa ngoSeptember uthi hayi ngoza ulo mchanguzo wakho uzohlanganiswa yimini angithi uthe uganwe intombi kwake kwakhona uhlwalane ke futhi olwabe lwakhona ngo1944 lwaze lwaphinda futhi lwaqapakela ku1948 amachuni nabathembu lebegadlene nje
lebegadlene nansi nje indawo lapha khona indawo okuthiwa kwaNgongolo labaceka khona kanti bazagcina beganiselana angithi uShembe utheni sekufike mina ngiyayiqeda impilo kuleli bayikadelwa odwa amachuni kodwa kuthe kuhambeni kwesikhathi agcina ke futhi esegalelana nabathe mase kuzozo changuza ke inkosi isiganwe yinto indodakazi yenkosi yabathembu lapha na ukufakwezwe yathi inkosi kwagidelwe sibani yakho inkwa inkosi yamanaza kwezamabutho amathembu kwezamabutho amachuni nakhona ngithi kusabhekenwe kanje uthi hey kanze kwakukhona ke nombutho wamaphoyisa kwakuhla akwangenzeka lutho bayede makhosi akanomzansi akanomtikintika kandaba athethwa nsuku bayede makhosi akwantulu zenkomo nanso ilangela papa kwendile namaphopho maphela kwalansansa kwathi abaseswini bona balethamela nabasemhlane bona balethamela sekuthi ke futhi mase kuthi ke kufuna ukufufusa ke la ke ngo1948 njengoba ngishilo ukuthi isizwe lapha emlandweni kade ngithinta emlandweni machuni isizwe samachuni size siyofudukela lapha kwaNobamba lapho la kukhona khona futhi uShembe akafikela khona ezazi wafike watshala ithempeli lapho athi kusezazi kusesizweni sasemachunini lapho impike yazoqala futhi ke kulesizwe ke leze ekapakele ngalake sebeyasuka ke futhi usezogqabula ke futhi lamaketa ngobubi ke uShembe iwo wayesemzini kwaZondehleka usebiza ke inkosi le yabathi ngithi siwumkhwe wakhe hayi ake size siyomangalela lanto kuShembe uShembe uyayiqeda lento ayivumeke inkosi yabathembu ngoba nayo yayimbonile uShembe jade isho ukuthi ke embusweni ke kuba nje namadoda ayekethe manje usiza yanikela ngabantwana bayo ke unkosikazi nje lo wenkosi nje oNdlunkulu obizwa ngokuthi uNtomzethu wayenikele ngaye uyise wakhe inkosi yaba kanti usezofika acelwa ganwe intombi kanti futhi ke sekunqanyulwa ke manje ke le ndaba ukuthi impi sekufike mina la izophela usethi ke mabefika ke beya lapha ke endlini ke yenkosi ke kwakade kusake kukhonzelwa ke nje lapha ke emzini wayo inkosi nenkonzo zaziyezenzelwe khona uhamnathi bese sibhekile ke nje sekuyongenwa sekusetshenzwe emzini wasemzini moya hawu makhosi niyalwa nibe nakhelene futhi niganiselene uthi ke ubaba ihuka nina njenganamakhosi nje niyayithanda yini nina niyayithanda yini impi na niyathandani balwa abantu na shonini lapha babebo bathi kuyinkosi ilanga bezekwe kuyinkosi yamachuni kuyinkosi yaba nina niyayithandani impi na bathi kasi shonini lapha mbathi haya siyithandi uthi ke mayingathandwa yinina kusuka namhlanje ngeke iphinde ibe khona ngeke iphinde zilwe lezizwe ngaphandle ukuthi ziganiselene ukhona futhi uanti wayinkosi ovele futhi nayo ganela lapha na khona owayeganela lapha ebathenjini manje ke ithi izophela mayingathandwa nje yinina ifungani lapha kwami ukuthi nina anithandi yini impi nani anithandi yini isho inkosi ngoba phela amakhosi ayahlathanda ukuthi ahlaselane ke makuhlaselana bathi kasi wathi ngeke iphinde ibe khona impi lana njengake sithi indaba kaShembe nje la kuthi ke eminyakeni futhi kwaku 1950 inkosi ya uSimakadeni yakhetha uShembe ngo1958 ngoJuly
ngoJuly 20 kwakuJuly 22 yakhetha inkosi kwaku9 ekseni ngo10 yakhetha inkosi naye ke lapha phakathi hawu bantu abamiyange thusa lento uthi ngayikhetha kwakulesithathu ngayikhetha endlini lapha endlini yesonto uthi ngezwe amaNazaretha ethi nje haleluya uthi ke phela awukwaze kwagcina sekunanela nanengce uthi hawu bangithakasela kangaka kuthi le nto kodwa ikingifake nje ke nebo pho mayesethi uzozobhabhadiswa ke ithi inkosi wena phela njengane nkosi ngozokubhabhadisa ekhaya wena njengane nkosi ngozokubhabhadisa ekhaya yeza ke futhi inkosi ke yafika ke yamaNazaretha ke yazombhabhadisa ekuhambeni kwesikhathi esempunga nje nathi sasesibhekile qhamuka womunye uanti uthi ke ngithe ngilele ebusuku kwafika inkosi yasentandaneni umzochithwa wathi hamba uyotshela lo mfana ukuthi njoba kade ebhabhadiswa nje yimina engavuma uShembe kuqala akalanda uShembe azongibhabhadisa kanjani phela ngoba umuntu ongasekho hayi nathi sasesibheka phela sekuxoxa nje inguyazana ke nje hayi phela uhambe uyoyibikela inkosi ukuthi nanga ubaba wakho esho kanje hayi ke ibisinquma ke futhi inkosi yathi ke ngoApril ngoza bese ngenza umhlangano emzimwe sekothi ke lo mcimbi ke ukuyobhabhadisa ke inkosi wenziwe ayike sesobona ngalelo ukuthi kanze umuntu ongekho ubhabhadiswa kanjani wonke umuntu nje kumila umhlonje wenziwa ke lo mkhosi kwayiwa ke edlinzeni layo lapha ekhaya entandaneni yafika ke inkosi ke yenza lo mgawayo ke yenza lo mgawayo yasitha unenhlanhla wena ubaba wakho mayekhulumile wakhuluma kahle ngebonakaliso Kabala bukazimundo ngakasole ngijabulile ukuthi kufika uShembe la emachunwini siyamamkela sisazoya futhi siyaya nje amen. Sanibonani igama lami nguAkhona wakazakwe ngijabulile ngisijabulile ukubona unyazi lufika ngakithi into enhle lolu eliyenzile kusasa sizophumelela noma kanjani ngiyabonga. Sanibonani igama lami nguNompilo kwaMalembe ngihlala khona la emhlangane ngifisa ukudlulisela ubaba uShembe ukubonga ukuthi ukwazile ukufika lana ngakithi kade sasifisa ukuthi ebekhona besacela kuye esiphizibusisa Nkosi esikoleni siphasi. Bonani streaming 100% unyazi siyabonga. Isibhabhadisiwe ke inkosi yasentandaneni kade sikhungathekile ukuthi umuntu ubhabhadiswa kanjani engasekho iyafika ke inkosi ke kwasuka ke emzini wakaZonehleka lapha emzimoya uyathi agqoka iMnazaretha kwashaba isigubhu kwahanjwa njoba kusuke kiwe enhlangakazi kunqalwa akulibanga ke elitheni ke kangako ke kuyahambeka nje nangenyawo okwasimangaza ke kakhuluma inkosi ke siyamaNazaretha isiyenza ke lo mkhuba wayo ke wokumbhabhadisa ke mase kuhleziwe ke isibeka nje indaba yakhe ithi namakhosi asemoyeni nawo njoba eshilo nje uyise ukuthi ufuna ukubhabhadiswa njoba ehambe evume uShembe akangabe sathola ithuba lokuthi ka abhabhadiswe njoba ke sekufuna ke ndodaneni yakhe ithi nayo njoba sayibhabhadisa nizakhumbula amaNazaretha ukuthi ngangishilo ukuthi njoba siyoyibhabhadisa nje izongena namakhosi amadala omacingwane nawazobhabhadiswa emoyeni nophakade bazobhabhadiswa emoyeni nogabangaye nosilwane nawo mzochithwayo nayo ke njoba namhlanje ke yona ke isizikhethele ke ukuthi uShembe akalandwe azobhabhadisa
ithi ke lenkosi yaba nenhlanhla ngoba ngazi ukuthi yakwazi kanjani ukuthi ibaphikise labafundisi ababethi bafuna ukuyoyibhabhadisa mayithi mina ngeke ngibhabhadiswe yinina ngiyobhabhadiswa yiloyo wabhabhadisa nina. Ithi ke waba nenhlanhla ngoba wayengakazange akayibone nanalenkolo nebala inkosi ibhabhadiswa uShembe. Ithi ke waba nenhlanhla ke waneso lesithathu lokuthi abone ukuthi kufanele azobhabhadiswa uShembe. Wadlula ke lowo mkhosi ke njoba ngeke ngaphatha ukuthi kufika ubaba mkhulu la babe kade bengamazi kodwa unina wenkosi le yakazondehleka ke esithi ke manje ade ngichaza ukuthi amakhosi ka la ayekabizwe ngokwemizi yakwabo ngoba ke sanza umlando ke ngizathinta ke ukuthi hayi kwakuyinkosi ke uSimakade. Unina wayo ke ibiyayithi ke inkosi yasekuphakameni unozala walokukholwa la ngoba uyena owavuma wanesibindi khona unkosikazi wamemukela uShembe ubaba mkhulu efika la kanti kwezinye indawo ikakhulukazi endaweni zamakhosi wayexoshwe kwezinye indawo futhi namakhosi ayeyamxosha. Ithi ke waba nenhlanhla ke nayo lenkosikazi ingakho ke ngiye ngithi ke iwunina wokukholwa la kulelizwe lasemachunwini. Indaba ke futhi yenkosi eyake yasidida ibihlonishwa kakhulu inkosi yamachunu lena esiyendulela kwelamathonga eseyakhothama ibihlonipha nje nawe uze wesaba ungazithi uyangibhuqa yini lo muntu kodwa ke uShembe ke yayimhlonipha ngalokhu okwedlulele. Kukhona ke abake bebeke ngendaba yayo yokuhlala phansi njekamakhosi ehlala phansi nje. Amakhosi la ayengahlali phansi ayebekelwa yihlalo nawo zisuka ngaphakathi lapha emdlini emhlophe zihambe ziye paradise. Nayo yakwenza yayiyeka ihlale. Ngaleso sikhathi futhi iyeke ithi kukhona amakhosi amadala eyawafica la. Ithi nayo ayawafica ehlala. Babe babizwe futhi nakhona lapha endlini yenkosi endlini emhlophe inkosi mayifuna ukuxoxa namakhosi afike ke naye uthi ke kodwa kwafika kumina ukuthi hayi akuyi untanga yami lo inkosi yasezulwini inkosi yamakhosi ngeke ngihlale nayo esihlalweni. Yenzeka kanje ke indaba ke zithathwe ke ihlalo ke siwe paradise mase kuzangena inkonzo. Isithatha khona indoda umakhelwane yakachonca abanye bayayazi nje uchoncelwa ade kuthiwa uchonco webheshu ngoba yayisikho leyayeke ivame ukuthi ihambe naye yonke inkosi ke makuyo behambe beyothatha ihlalo bahlale laphana. Yafika ke yaphatha isicephu yona yafika yahlala phansi. Lo hlala phansi babizwa lapha endlini emhlophe endlini yenkosi yafike yahlala phansi. Kutheke ngelinye ilanga ke ithi babizwa inkosi na inkosi yamaNazaretha uke yasithawo emakhosazaneni yabiza ngesithebe ke isicephu lesikuthiwa yathi thathani isithebe umacingwane ahlala lapha ngoba yena akahlali elokhuzeni. Ngalelo langa la sizaveza ke ukuthi sekusenkonzweni ukuthi uNkulunkulu uyembulele kanjani. Yafika naseparadise ke inkosi mase kuyinkonzo ithi ke unenhlanhla umchulu njengoba inkosi yamchunu nje ikhetha ukuhlala phansi yona ingahlali lana. Ubonile ukuthi uShembe ubani ube nenhlanhla nawaphiwa iso lesithathu kwembulelwa ukuthi uShembe ubani. Ithi kwakusenkonzweni yasekuseni ngaleso sikhathi yakubazokhumbula ke nabanye ukuthi phambili namakhosi abeka aphathele inkonzo nasekuseni aphathele nasesigcine nje sesikubona nasenyangeni yezulu isanda kuhlala. Mayisikubeka ke lolo daba uthi ke mase kubuywa ke enkonzo yasemini abanyoza kwabo babuya nabo sebehlala phansi. Mase sho kanjalo ukuthi
uhlonipho nje ke nenkolo ufike wakugcizelela inkosi kakhulu indaba yokulokhuza yenhlonipho ikakhulukazi ukuhlonipha oshe sekuyinkosi inyanga yezulu yafika inyanga yezulu iqala la ukuzokwenza umhlangano wawusaba ngoApril umhlangano wamadokodo kwathi ngokulandela kwathi ngonyaka wesithathu kwavela omunye futhi wathi uthelele ebusuku omunye futhi wamakhosazane nje inkosi asemndenini wagane emzini wakaZuma wathi uthelele ebusuku babuza amakhosi lawa asemachunini ukuthi unjani lo namhlanje ngoba kade efikile kodwa anizange nimemukele nimhlangabeze azongena la ekhaya kwase kusetshenziswela ke umuzi wasemzimo yake ngaleso sikhathi kwayobikwa ke nakuyinyanga yezulu ithi ke inyanga yezulu how kanti nithule njani ngitshela ukuthi ubaba mkhulu kwenzeka kanjani ngize ngiyahamba ngize ngiyitholele mina ngalomuzi ukuthi kanti kwenzeka kanjani yasiza ke inkosi ke inyanga yezulu yangena lapha naye ekhaya emzini kwabonkosi iyacolwa kwakukhona nanethempeli ke lalelisetshenziswe ke ngaphambili yenza inkonzo yasekuseni yasihamba ke futhi ke yayobuyela lapha ke emzini ke wasemzimo yakhe inhlanhla ke nebusiso ke njoba lelizwe lasemachunweni lake lagcina nje selilwa lodwa ungasazi kuvukelana nje igodi zilwa ikakhulukazi leso kwesakwabo lapha la izalwa khona kwaZondehleka okuthiwa isembangweni ayi sasilwa ngalendlela nje ongakaze uyibona phatha indaba kodwa nje ibisuka eGoli wasuka wayobikela inkosi yamaNazaretha angindawo lana ngangithi sekupholile isiyeza ke inkosi inyanga yezulu izokwenza futhi umhlangano lapha na emzimoya ithi ke njoba inkosi kade uzobika ukuthi uhlushwa isizwe siyalwa silwa sodwa igodi nje ke ngizofika bese ngizoqeda leyo mpi leyo mayifika ke inyanga yezulu ngoba into yasezulwini ikifike nje idide kwabizwa amabutho ke impela ke esizwe ke sonke kwakuphakathi nje nensuku yathi inyanga yezulu ngifuna ukubona amabutho ukuthi amabutho enze njalo hey kwabudididi ke kuzahlangana kanjani amabutho yathi anazini ukuthi amabutho amasosha esizwe ngathi nombuso kahulumeni unamasosha ngifuna nami ukuyohlanganela nawo lapha yathatha isihlalo sayo sabekwa lapha na yeluleka amabutho phakathi esibayeni inyanga yezulu yathi nami ngifuna ukubona ukuthi amabutho aviliyela kanjani ndaba ezitha ngizotshela amabutho ukuthi abantu abasubulalana abasukulukule benza yonke izinto bengalwi maba amabutho nje esizwe akudinga balalela umyalelo isimanga ke kwake kwane ubaba uthe ufuna ukubona yathi angithi ngindoda nami kushinyanga yezulu thathani isitulo sami ngiye lapha khona ngizoyeluleka impela phambi kwawo amabutho agwiye mayigwi wenza leyo nkonzo ke inyanga yezulu okuwumusa ke nje njalo amaxhama okuxhumana phakathi kwesizwe samachunu nobukhosi ngenhlanhla ke enkulu ke esiye simbongeleke futhi ke izwe lakithi nabo ubukhosi bakithi kuthi ke ensukwini zokushintsha ibhantshi ilokhuza sekushintsha ibhantshi inkosi inyanga yezulu ithi hey bantu abami amaNazaretha futhi kanzazi uphinda phambane uthi ayi kanze kuzokwenzeka kanjani makubuywa ke lapha ke kumenyezelwa ke ugandaganda ongenasitele ngungcobo ememezela ukuthi hayi ukhona ozahlala esihlalweni yathi hawu uNkulunkulu waze wangithanda
usebala ke manje ukuthi usuke nenkosi ilanga wangena nenyanga yezulu usengena nothingo angizange ngibe nabo ubugungqugqu uthi niyazini webantu abami ukuthi engisho noma kungakhona isiphithiphithi bebange bethi bebanga ubushembe kodwa ushembe nje uba munye awu ukisho kanje wathi nje ushembe uba munye okuze kwahamba ke futhi ke mase kufika la igula kakhulu inkosi induna yaye unduna nkulu wesizwe la kwakumajozi ulanje ngenzansi uphambi kwethulana ngasesikoleni lana wase ubaba nje osemdala lithi leli khehla hayi ngifuna ukuhamba nami ngiyele kushembe ngiyobika ukuthi hayi nansi inkosi iyagula angithandi inkosi ihambe kuyimina unduna nkulu okungcono yohamba sekwahambanye yahamba koma seyalaphana ke enkosini ke uthingo eyobika unduna nkulu ke hamba namadoda esizwe ifika ke ithi inkosi ke hayi anomnduna nkulu anoyitshela inkosi ukuthi ayikeze uhamba ngisazosebenza ngayo ngisayidinga busho uthingo manje yena uthini mina nginenhlanhla ngoba angizange ngeke ngiphambuke makushintsha oshembe ngiyangena egiyeni lo shembe okuyena ngoba nje okusala noma bengabaningi kodwa ushembe okuyena shembe emunye sekufika ke isikhathi ke babona ke abantu ke bonke ke la mase kuhlala ke uthingo usekuhlala unyazi lwezulu makusuka ke nanzi kophela egwiyela ke njaba egwiya nje hayi ngiyajabula ukushayelwa lesi sikhathi ubaliminwe ke ngiyibonile inkosi ilanga ngibonile inyanga yezulu ngahamba naye ngilibonile uthingo sengibona ke namhla hayi ke noma ke sekungayileyo ndaba nje ke kodwa ke ngoba ngimbonile awuyiphi yona na hayi ke kusho ukuthi ke yiyo leyo ke manje mabefika ke la ke bezomshela ke hayi kanjani khona enye insizwe yake yafika la bathe eyala emkhambathini yake yasebenza nje la ngokwama project ifika kizomvimba ke kwakwade sekukhona unyazi ngithi kwakunyaka wokuqala la kade kukhona unyazi lemzimoya uhamba nje ke nezingane ke ushayelelwa ingane hayi uyamisa iyama ke ingane ke phela ka izothi ke lensizwa hawu kodwa impela unesibindi esingaka uyeke ushembe owakusindisa ulahla abantwana bakaShembe owakusindisa uthi ke lalela la ke mntanami kulensizwa lena ngoba uyingane mina ngabe kade ngahamba wangisindisa uShembe nenyanga yezulu futhi yangisindisa manje ngoba bangisindisa ke nje labo Shembe ke enithi ngibahlamuke ke ayi ngeke ngibahlamuke nje ke okusala nje uShembe uzoba munye futhi intombi iqoma la ithanda khona njengoba disho nje nenkosi ukuthi bathi hawu imntazoshela intombi esinesheli zayo esiyikhombile lensizwa ke eyinkosi ibifundisa indaba yenkolo esizweni ngisho namacala ibithi mayiyothetha amacala abantu ibeluleke ngendaba kaShembe noNkulunkulu laba kabanohlevana ke lokuthi hayi inkolo abeseba ebavulela iBhayibheli ukuthi iBhayibheli lithi la nje makuJanuary inkosi iyawamisa amacala ithi ngeke sithetha amacala kuJanuary makuJuly inkosi iyawamisa amacala ithi ngeke sithetha amacala la kulokho ukuxhumana nje kwale bukhosi nalenkolo kujulile nje kakhulu lolo luthando lolo uShembe akathanda ngalo isizwe nesizwe futhi nobukhosi bakhona obukhombise ukuba nothando
ngendaba kaShembe ngoba ushiye kakhulu ke futhi inkosi leKhotheme ayiyelulekile kakhulu ngendaba yesabatha ukuthi abantu abahloniphe isabatha iyabacela bengakholwa bekholwa iyabacela impela ukuthi bahloniphe isabatha ngoba ayifuni yona ngalena ukuthi kuthiwe wafundisani esizweni iyabafundisa ke ngesabatha ukuthi umthetho kaJehova uyafuneka ukuthi ugcinwe yayigqugquzele futhi kakhulu ukuthi bekukhona la phambilini nayo yayingakakholwa kuthiwe makuzolokhuzwa imvula kukhona lelo gugwantu kuthiwa hayi kulandwa imvula lephekweentaba zondi kwatatazela kanje yagcina mayisikhola yathi ayihambisani yona nalokhu yazi ukuthi imvula ikhona kuNkulunkulu yazi ukuthi nje imvula ikhona kuNkulunkulu abantu besizwe semachunweni makuthwasa unyaka dinga kwabe bethetha aqoqwa amashumi kuyothengwa inqama hanjwe kuyocelwa imvula line iqoqwa amashumi kuthengwa inqama hanjwe kuyobongwa imvula yashiya nje lo myalo ukuthi imvula ukuthi kukhona abemlingo ngemvula cha sifuneka uNkulunkulu sifune kaNkulunkulu imvula hayi lelo okuthiwa iyafuna imvula kwenziwe imkhube esingayazi endaweni yaseNkandla ngofuduko kolwaba khona ngesikhathi senkosi uShaka kwakuyisikhathi senkosi uMacingwane kutheke kuhambeni kwesikhathi ke ngalezo vunguvungu ke izizwe zazi yezilwe ke inkosi ke uMacingwane yahlehla yasibona lelizwe lasemachunwini yabuye futhi ke yabuyela emuva sekuyindodana yayo inkosi uPhakade okwathi futhi ngesikhathi senkosi uMpande sekwasekubusa uMpande ngaleso sikhathi athi kayazinza amachunu kade sefudukile thabuyela emuva kwasuka ke isidumo ke futhi ke sekubangwa ke ubungqungqulu noPhakade ethi uyingqungqulu noMpande naye ethi uyingqungqulu aqhela ke futhi kamachunu esekhumbula ukuthi ake alibona lelizwe ngenkathi ehamba noyise wawo uMacingwane wasezinza ke la ke uPhakade ke kulelizwe ke lamachunu lasabalala ke kakhulu ke liyizwe nje elikhulu eliyelayo zizwe ezithatha izizwe indawo ifunda ezintathu okwakeke kubizwe ngama district ngalezi yakhathi liwela ngaphansi komvoti kanti liwela ngaphansi kweWinen liwela ngaphansi komsinga amachunukwe abedume ngokuthanda imbutho eyayenziwe njalo kuqoqa inkosi amakhosi alelizwe kwakuthi njalo phakathi nonyaka abesenza imigubho wamabutho babuthana abantu beze esibayeni konkosi bezoshayelwa imithetho beviliyele kugwiwa kube kuhle amakhosi alelizwe aye nenqubo ke yawo ke yokuthi uma emema abantu kungagcini njengamabutho kukhona imizi yawo yayakhiwe mayakhiwe yayilungiswe yiso isizwe abesifazane kuthiwe mhlambe abalethe utshani esizweni kuzokwakhiwa izindlu umuzi nje wasendlunkulu abesilisa bona kuthiwe abeze nentingo kuzokwakhiwa ke izindlu lezi ezimakwakhiwa nje kuyenye futhi yendlela yokubutha isizwe nje ke futhi noma kuzokwakhiwa isibakwa behambe izwe ke lingakaphundleki beyo thatha ingodo okwakubizwa ukuthi imbela kuzokwakhiwa isibaya endlunkulu bese kuba khona ke futhi ke imigubho eyayiyenzeke yokubiza amabutho
amachunu ke nje ke isizwe ke nje ke esisabaleleke ebesidume nje ke ngumbuso nje waso kuba inqubo yalesizwe bekukhona ukuthi uma njoba sekuthwasa nje ihlobo bese kuzoshintshiswa imbewu abantu baeze nembewu yakhe abesefika endlunkulu futhi ihlanganiswe abesehamba sase sibe khona isivuno abantu bathole isivuno esihle yeminye futhi yemkhube yayeke yenziwe phakathi kwesizwe samachunu leyo eyayenza abantu kukhona nomthetho futhi okhona la ukuthi umuntu akavele nje aphundla nje izwe angene ngembaza aceke azingakabikho ke nengcingo kwakeke kubiwe ngaze abantu bebethi nasemasimini bewasikelele ngokuthi bagawulele ezohlahlana babiye kwake kuthiwe umnqubo ukuthi kuvikelwa imvelo kuthiwe umuntu akoza enduneni noma nasenkosini tabe sesicela ke sishasha ihlahla khona sizake sibiye emfundeni kumbuso nje ke wamachunu noma ke baba abantu kabathanda ke ukuthi mase kuze kwafika la esigabeni ke sendlakadla ke nje ukuthi makuphendukelwene bakwesizwe nje ke sinamandla ke futhi ke mase kuthiwa ke sibamba ikhali ngoba nje kukhona indawo okuthiwa yikwanogawu nanamhlanje nje basanja amachuna edume ngokuthi bakwabantu abakwazi ukubaza imkhonto ke ngensimbi nanamhlanje nje basekhona endaweni yakhona la emakhuna okuthiwa kwanogawu njengabantu nje belokhuza nje imkhonto isenziwa eyakithi nje iyonanto eyayiyonanto futhi eyayenziwa isizwe samachunu awayedume ngaso khambeke njeke nobukhosi ke nje sibalile nje ukuthi inkosi uphakade yona eyazi inzala yakha ke imizi eminingi yazala futhi kakhulu yana madodana ayi yakhula ke yona yaba nenhlanhla yakhulu bayazi yagcina isithi nje indodana yayo okuthiwa uGabangayi inkosi akabheke izwe wabheka izwe ikhona iphila izwe seligcine libhekwa indodana okuhambeke futhi nakhona umlando walanda okuthese kuyinkosi la uSimakade abamaziyo ke bonke abantu ke abambonile uNkulunkulu akamgcinile kakhulu wakhula naye wakhula njenganokhokho bakhe inkosi uPhakade walibheka izwe engakakholwa naye futhi waye lokhuza kakhulu ukuqikelela ke ikakhulukazi umthetho njoba sike sathinta nje ukuthi phela ubukhosi nesizwe siba nomthetho esubekayo wayeshayena kumthetho ukuthi nje izwe nje lingacekwa uyaboshwa umuntu la emachunwini mayevela ahambayo gawula ihlahla nje noma kanjani noma ngabe uyobiya kuyeke kuyocelwa enkosini awusisacela ke siphume ngezathu ethize sisafune nokutheza njengoba kukhona igugu lokuthi umuntu maye inkosikazi nje ikhasi kelingeyilika amalingenaso isithondo umthetho ke uthi owawusugcine kusushawa yiyo ke inkosi ke lena abayaziyo nje bonke abantu ukuthi uma umuntu eyotheza akabheke phela isihlahla lesesumhlahlaba vuke umhlahlaba isihlahla lesesuke sashazeka soma ke engatheza ke ngendlela kodwa mawusutheza impela lesesihlaza ethulwela indaba ukuthi ke akakufuneka umuntu ophazamisa imvelo wakhula ke naye kakhulu uNkulunkulu wamgcina waze naye wenza njenganokhokho bakhe inkosi uPhakade ukuthi hayi usekhulile undodana wakhe inkosi lekokuthoka ungangendlovu ekhona manje yake yasebenza nje umsebenzi ekhona okuhlekisayo ke wayethi hayi ngiyinkosi usekhona umfana njoba ngiyinkosi nje hayi ake ngiphumule kuyaphunyulwani kwaHulumeni hayi ngizobatshela ngoba izinto amkhosi sebala ulwana uHulumeni ngizobatshela ukuthi hayi mina ngifuna ukuphumula manje wasiqoqa ke sonke uzalo nabantwana bonke wakukhuluma lokhu
bavuma kabantwana uthi hayi siyazi vele ukuthi umntwana lo wasenhlala kahle ubukhosi obakhe akunambanga inkosi mayisithi akakambambele wabamba ke naye njenganamanje nje ke usanyathele nje enyathelweni ukuthi umthetho wezwe nje ukuthi inqubo yezwe likuhamba kanjani naye usakubambelele kuloko ikakhulukazi nje kade kuba yigugu ekhuluke la ke ukulima njoba ngeke ngasho phambilini ukuthi kwakuye kube kuzocelwa kuzolokhuzwa nevuno ngoba nje emamfundeni la ngaphakathi la kusuke kulokhuzwa khona nemfuyo futhi yabhekelelwa ngokomthetho wala emachunwini awavele nje umuntu athi hayi sengivunile amabele ami sengifulile umbila wamadedele inkomo zakhe kuyahlalwa bese kuthi hayi sekuyisikhathi sokuthi kudedele imfuyo phela sekuqothukile ngaphandle impahla ake ingene la ngaphakathi bayede makhosi akanomzansi akanomtikintika kandaba athethwa nsuku bayede makhosi akwantulu zenkomo nanso ilangela papa kwendile ngamaphopho maphela kwalansansa kwathi abaseswini bona balethamela nabasemhlane bona balethamela uvemvane likajamu olidlelibeka isihlanga emadolweni ngithe ngiyalithinta lothathazela nakamhlaka lokhu lisakhathazela isimo evume phakathi ayavuma nangasemngceleni umodeli inkomo athenga amadoda ashoneza mhlabanela isimo evume phakathi ayavuma nangasemngceleni uzipho ludo luqebha ungqengele esibunjini kuze kwasi ungqengele gaqanjela makhosi asendunkulu umsizile wenkomo zamadoda osizile ezodambuza sizile zothendeni umshiso wamalanga uphakade akaguga kanje ngamakhosana asendulo kone kuqalizela kwazukuthi yabikizwa ngamama esifande siyebike endluli asingabe safa khona na ukufeseseufa bukhaya umzaqo omhle kajamu oshamanzi othukela dabuka kavela udaka emva kodaka wavela iy'nkomo zabona ubalangani belu umfana kamthimkhulu uwelengeni kanodanga imvumu neyingwenyeza ikheqa umlomo badandalaza ngokhulu olukhulu kamkumkazi wakhethelwa izihloneno zizibili esinye suka ntola kamagugwana yesensusi usefa amagugwana ebuye abafokazana basesilungini biyani ngamada amatata yambona umnguni waselangeni ukhulile ungangeindlandlama umenzi wendaba eyivume
uphakathi uthe uhlezi kanti umhlandla uvele kade ezibanga izilile uzenokhulu ngomile kaFaya Intaba kwabasemabheleni qhomo jikijiki umzi kaNgotshana unyathelwe isondo lendlovu yenduna ngenxa yezikani bethi igodlo ziyalingana esakwaFaya Intaba nesakithi ekuvukeni khuluma nje ekuvukeni akusavalanga zivala kuvala ngamakhanda amadoda Nkosi Banguni yasekuvukeni Naso itholela kithi ensizwa abathe kwa isithozi ngokunengela laphuma laphula undlela laqonda la ngakithi nangasesinyameni esayizama ukuthi ehlamathelayo ebheke efeni sakhuza ngomthandazo athi ba wawungashongo lutho mntaka mapheka kodwa wawukhuza bephula umthetho kaMveli Nqanga noma bengabonga abasemhlabeni kodwa ababonga abasezulwini uduma phansi onyenge yokwandela amandawo umkhathazi kaNondwane isile savuka endlini sadla amadoda luhambo lwenkomozi kaMaqingwane bathe balicabana bephula amazinyo uduma phansi onyenge ezulu kaMtedenene belidume ekuseni umbala wakhe eNtungwane siziba sikaMaminzela esibizisa amadoda kadetha zobhukuda sibindigidi wobhema ugwayi kwaMamunga basala ngawuphethwe iTB komo kazidlelane nezikamathunzini kangozolwana singazazidlelane nezikaqashwa kwaMkhize emadlaneni lozukazazi ngasawonke wabheka zombiko kaGamjane ozukeza usomseyo kaMgixane kwabakwaZuma duduza bemphika baba ngathi ngimusho umlungisi lothela isisila amaquni intendeleke nami nganithi yawathola kubhidlika Banguni unduna uXimba ubecelile ukuba uthi base kuzolethwa lokho kuzolethwa lokho oqondene nesigodi nibe khona okuzokwenzeka ke sisemzini oyingcwele kunezinto zomthetho wakhona esingeke seqe ngale kwazo kodwa ukuba nibe khona nina nibe ingcenye akuzukwazeka ukungena nezikhali emzini kaShembe usho kusogcina la njengoba sesigcina la bese sihamba ke sizocela ke labo abangayile emgidini basiphekezele thina ke sigqokile namabutho nawo ke esigodi la asilandeleke siye lapha phambi kukaThixo wethu sesikhonzileke usesilindele njengamanje kuya kwakhona ukuthi alikwazi ke lina ke dasi nalokwethu lokhu yabona lokwethu asihambeni ke laba bangaziphekezela ke maka bengakwazi ke siye ke njoba sesiya amabutho nawo ezosilandela lempahla ke leya ibe isilandela ke sothi mase sikhulumile ke lokho esikukhulumayo siyisizwe ke inkosi ke mayifisa ukubona ngamehlo ke kube kuseduze ke ngoba kufishane nje ngeke kuze kube kude ake kube kanjalo
njengoba amaNazaretha enegugu lokuthi inkosi uNyazi isendaweni kababamkhulu kuvuka ubabamkhulu uGagane. Jabula kakhulu kaMachunu ngoba uGagane ngenhlanhla lwafika la kulelizwe laseMachunwini ngoApril ngo1933 kulelizwe. Siyabonga ukuthi kufike umuntu omkhulu kangaka ubaba uShembe ezweni laMachunu. Sijabule kakhulu, angazi singabonga sithini. Siyabonga ezweni laMachunu. Mina nguma Mvelase oganyele kwaNdawonde. Siyabonga kuleli la endaweni yakithi. Sibona baba bezosibonokhosi. Uzosibona kulelizwe lakithi endaweni yenkosi uSimakade. Sanibonani nonke ezweni laMachunu. Bengicela ukudlulisa ukubonga lento eyenzakalile enhle ukuba sifike lo muntu omkhulu kangaka ezweni lethu. Sicela lokhu kufika kwakhe esishiye kusale kube kuhle kube nokuthula nengozi ekhona ziphele konke nebhamu kube nokuthula. Siyabonga kakhulu ezweni laMachunu.